تعالي يا لولو. زعلتيها يا ستي بقى. لولو تعالي انا جايبه لك تين يا بنت. مرات عمهم جايبه لهم حاجات حلوه النهارده، حبت تفرحهم والشقه على البلاط. كنا لسه نعمل الروتين بتاعنا انا اهو. داخله بالصندل عادي مش مهم. دي ايسل اهي، مرات عمها جايبه لها تين. قولها شكرا. لا وكله ده انا جايبه لك حاجه تانية خالص، بس انا والله العظيم هاجر ده بنتي حطت بتحب روج. المشاكل. ايه بصي بصي بصي، هاجر بنتي بتحب المشاكل قوي، روج برضو. بتموت في المشاكل. فازاي انا هطلع واحد؟ خدي ده بتاع مين؟ ده بيعمل لون جامد. مش هجيب وريني وشك. كده. مش جايبه وشك ها، هتقلقيش. بصي استني هيعمل لون دلوقتي. قلت لها نهارك ازرق يا هاجر انت جايبه واحد وايسي. قالت لي ماما مش هما بيحطوا مع بعض؟ قلت لها لا هم هينزلوا. نعمل ايه دلوقتي؟ جيمي حبيبي اللي منورنا. بصي وريني عمل اللون ايه كده. وريني. هي هاجر بنتي بتحوش عشان الكلام الفاضي ده. مش باين قوي في الكاميرا. فين طب غزل البنات بتاع كارما عشان ما تقفش زعلانه. ولا شكرا يا طنط. بصي التين اهو، ايه رايك؟ ما رضيتش اجيب لك اللي فيه الاحمر ده عشان جمال وعبده ما بيحبوهوش. احلى تين من مرات عمه. فين جمال؟ فين عبده؟ تعالى عشان اصورك معاهم يا عبوده. تعالى ادي انت الغزل البنات بتاع حمودي عشان مش راضي ياخدوا مني. هو بيحبك انت يا عبده. قاعد اهو. طبعا احنا عندنا كوم غسيل حلو هناك بس هنعمل نفسنا مش شايفينه. مش زعلان مننا كلنا يا حمودي. هتكسي في ايدي. هتكسي في ايده. ده عبوده العسل المسكر. والله هسرح لك بالراحه خالص. مش دي فرشه بابا؟ دي المنكوشه ايسل بتاكل ايه؟ اسمه ايه يا لولو ده؟ التين حلو.